nalango samia lavoto auturani tailebu ngoma awai tu ngai malake REC ando tali tawale ndo warra na radio fijuan ndo bibi ya wasare matibuya mai saru lotoka ando tali takana warra na radio fijuan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando tali takana warra na radio fijuan ndo bibi na radio fijuan ndo bibi tinabonga ni bienan ni sambulu binaka se koyongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndai sama ilabeti na mataka ni kuwa na bakatatambu ka ambiuti ko na kana baka una bengani ki New Zealand endo na bitalno ni Ministry of Primary Industries New Zealand ke na Biosecurity Authority of Fiji sama ibondo no ekino Dr. Stephen Butcher na Chief Technical Officer mesa labeti na bakatatambu kambiuto mandati ko na April nimba kiongo waritana bunlewani matambosi ni biosecurity o Hillary Kumwenda ni yang sarabagale na betal nongo me bakani bakatoro de kata na bingara ni biosecurity eno nonto bonua mai taro bitu bawana kena baka una bengani ni otire kena ndikia na ministry ni primary industries New Zealand e sona mon lalai ena kaka nongo ena runa bula sauti wasatigo beirne bagalislesia na ingangi ni ndobu mai rarawai mba e kaina prime minister bakatawa o aya said kayum ni ndo lumena ba binata kitiko na benga una kede na ingangi ni suka maina kamba ni suka na FBC na lengo ya na rede wa bimbi na mate ni tu mena wali sara ba binaka tu kono said kayum ki beir na bakalislesi na ingangi ni ndo nu merna rede sara ba yawa na beka na rauni kauta maina tambana ni suka na beisinga ni mataka wareta talangao said kayum ni sa kauta dake na mosoni ngo kina palimendi mena bandonu e rona milioni na dola na dinau kina FBC kama na labeta dake na ibagatangi ngende ni suka ena nonda bonua endo telangana lenga e sotaba tuna tamani suka wayana lebu ni lisi e senga tu ni babutaki na baganga tagi ba taundondonu ni non reilabo na dau somi bagadaba kabangole mena bolikina na yaya ningito ke na songo ni marau ka solia ni ministry ni labo e na tola maksauti e taro ni kuwa mai na committee ni labo ni mata ni tu wa madala kina ministry ni labo ni mata ni tu e na tikinongo e soliendo ni labo katiko e na rosa ngabulu karua na undolo ndola na ministry ni labo kina kamba ni ngito ia esanga ni ngai sukalis italiani kina ministry eka makireta konrote na buni bola tunde na tambana ni labo ni sabo edur na kian na bebanga ngai ia ese botiko esibia ni tinika rono ndol ndola ka se tomani tiko nga na bebanga ngai tuko na ministry ni labo kina public accounts committee ni reto aba muria ba binaka ni tubutuba ia ebedela titiko na betalno ena ken ramaliwa na ibagalislesi ena ministry kina ngito Dangata duro roe Krishna na ikaruo ni kai ke ibiti karo mai taitoka ke ina timi ni New Caledonia ena sotsote ni FIFA World Cup qualifier ena rara na Churchill Park ena kabini kuwa aliutiko na timi ni New Caledonia ena rua ke indua ena mateni bimama ngona madhal ningito ena kabini kuwa maila utoka Maidha vekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rauni na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM ni vwedhingu vinaka. Koromurlemu do aleke na steseni na Nambula FM do aleke alanga na yawa na isala bilawa Nambula FM namba 2 na sere Dadango pinesiwa bo ngano ni bukatele bondo tal takawale una waronga na Bula FM go singa toka Bula FM namba 2 na sere Bula FM namba 2 na sere